Hmar Chanchinthar ngai thatu ha in reng in chibai tharam ni som panga tholen ni sangni le som ni Chanchinthar team tu Mercy lalumpui Ahmasan Chanchin langsar zol hai Manipur Chief Minister in Lokayukta Office ahong Manipur Cancer Hospital masatak ding hong Rongbol tit Pastor Elson J3 kailo theta Nepal Rama mim kailen mi som panithi som ni pakhat mu zolo US Open sangni le som ni Osaka le thi min na anchang tuhin Chanchin kim chang lemin Cookie Black Day avoy som ni pasari na chu tharam ni som pathum sangni le som ni khan ursun taka mun sang sanga in serani Cookie Black Day hi sangkhat zaku somku pathuma Naga Helpol National Socialist Council of Naga NSCN IM Hain Tamenglong District ta Cookie mi sangtel poitok lo anthari jingna in ser lakani Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Chun tharam ni som pali sangni le som ni khan Lokayukta Office Building Thar Lamfelpat Infala chu ahong Amiruk Chatula Shipui in Lenglein hi hun ser video conference anei ania Pu Biren hin Chief Minister Secretariat Cabinet Hall in thoka ahong ani Lokayukta 80 hi fa group na le indigno taka thiltho corruption do na dinga mangru poimo le tangkai tak ania mipu in sarkar rel na indigno le ya harsat na antu kha in kun na dinga hi Lokayukta hi indin aniti in Pu Biren chun ashil limta inrin ni tharam ni som pathum sang ni le som ni khan Tamenglonga Naga People's Front hautu mi som pasari zechun BJP anzom NPF thuitu lo ni hlak BJP zom highlight hin Naga People's Front ADC member Pu Charles Liandiang Pu Pohatlung Panmei le ADC member li pani anchangsa hing NPF thuitu office bearers mi som pasari zethi NPF Tamenglong Division District President Pu Kheikhum Janang Roin ahonin voi khatin anin banani hinga Tamenglonga NPF thuitu hlun som pasari zet ahona in banel hi Manipur MLA in Thangnok by election khapal sang ni som hi ading le in zoma pol lo in simrema chang khodan zong ni takin anlang tharam ni som pali sang ni le som ni khan Manipura Cancer Hospital masatak ding Babina Specialty Hospital chu Babina Group of Companies Chairman Dr. Thangjam Dabali in Sajiwa Lai ahong hi hospital thar honga hi American Oncology Institute haile thangru la bolani Chanchin Aishi danin hi hospital ahin cancer treatment so tholovin azampuin na chisang various disease kom an enkol sa theiding ani ei thulak na in ashil paidan chun hospital mangru high com insit a umno lea state of the art medical equipment mangru high le in bel ngatani hi cancer hospital ahin ramdang pankher ngai loading in hing medical oncology radiation oncology surgical oncology nuclear medicine hemato-oncology, ENT, head and neck surgery, urology le adang-dang high com in enthei vong dinga bol ni ashil ane. Hinga nga hospital poimo tak eiram su nga nge indina hi loma umin abang ne thak le ane. Manipur Sarkar nuya COVID-19 control room in tharam ni som pali sang ni le som ni. Zandar nga thusu ka sindanin. Manipura COVID-19 kai musuk tapo sang sari zaku som sari pakhat. Anvoy make active case sang zanga somrit panga damfela in thlasuk tapo sang ruk zathum somli recovery rate za somsari paku point panga pathum tu chana shipui ya hringna chan tapo mi somli paruk rongbol tidit tak Pastor Elson J3 Evangelical Free Church of India Child Coordinator Sinchel Lai URC thanga naupa Saiphai Sinlung Hills Mizoram chu tharam ni som pali sang ni le som ni chanung daruk borkhan Satun Ram Amilawin Loy Santa. Kumsom thum paruk mi Pastor Elson J3 hi arong bol na mun markolina tharam ni som pali khan EFCI kaushan pungin bikin anchika bikin chung anchik la hin chang sul palin bikin chunga in thokin atla ani bikin chumrop monta tliklaya wangdui thlak taka Pastor Elson hi fit som parit som hi bora in thoka tatla ni ashil ania atlak na hin alu na takin na teta big shelawin na ngala anrang the anga damdo in panpui ngal ni in ei thulak na chun ashil lua hlim na tak tur Pastor Elson he Lamina Hospital Paila Pool panpui ania Dr. Hai Thuron angin Silchar Green Hills Hospital le Silchar Medical College and Hospital SMCH panpui nok ani
SMC Hospital hin aluhlim hi severe head injury ni in khluka thisen lut ni a shilin Guwahati ting GMC neurosurgeon pandingen anlokok munoka amiruk to Guwahati ting hin ke puiman ni talovin kharam ni som pali zanting daruk bor khan chatun ram amilowin loi santa ane Pastor Elson hi Kapur ni thum sangkhat zaku somrit pasari khan apinga high school PMS English kula zawim Lakhipur Junior College anchuk zama Trinity College and Seminary Silmata Master of Divinity kumsang hi sompani khan zawin kumsang hi sompali khan EFCI koshana rongbol tu nidingin pastor namdet na achanga Pastor Elson hi naw panglai rongbol thim takmi ani baka lami takkhom ani a ahlaphuk saklo inlarle ro pui takel lalnaw kaloniti NC Hills EFCI choir hain an sakchu hi chanchin zik ani chena YouTube a Hmar tonga pathin impact na lapol en tu tam tak hun thu tu ani nikum sanghi sompaku mim tuk thla nili khan marveng EFCI bigena Pastor Elson Jetri kin ngak lalrut moi nu mein anaya annu pa hin Thar chang er hin pathina in thoka rila ramal somna neidinga anin tung meklai thilmang ang khlak takel hi antuk ta ani Pastor Elson Jetri grum hi anule pa umna Saipai Sindung Hills Mizorama Vuidinga Remsim ania Tharam ni som pali zan khan arong bol na mun markholina Pastor Elson room hi nuhak tlangwalin uncover pui Pastor Elson Jetri kin hunlo takle mangang khlak taka ami maksan hi HCT khomin asun hle a lusun sung ku hai pathina thamung namak takin umpuin thamun molro se Union Health Minister Dr. Harshvardhan chun India ramsunga COVID-19 vaccine semsuk ani hunding alaching theino a kumno khatun thla ma hin chun meyati ti in ashil Union Minister of Parliamentary Affairs Prahlad Joshi chun Lok Sabha le Rajya Sabha athui tu hai chu tharam ni som panga hin in mukho manta tulaya India China ram ribui na chungchang le ramsung humhim na thu shil tlang an ti in ashil External Affairs Minister S. Jaishankar le wangi chun Moscow thalichung zetta India le China in kara boina chingfel na dingin point panga in lungrul na anlo shil felta hi tu kar sungin corps commander level in big na in zuyata chun ladak martinga boina sukfel ni zuyata sipai khom laking ni ngante Nepal sarkar chun pathin ni aru na satak asur lein khu pani hai chun mim ke ya uma mi som pani borvel chun mim ke lein an thi ti in atarlang Nepal Sarkar official Murari Wasti Shildanjan Kathmandu ain thoka kilometer zakhata hla sakting pang China le border laya Barabis sachun mim kaina satak tlungin in lelo le mishi malen manglein mi soman thia mi somni pakha dang hai ruk chu an na chin shit phaglowin an ti in ashil Nepal marting le tlakting panga baklung huna mim kei lei bokin mi pani an thibok sansuk tu pol hai Shildanjan Thingtlang khu hai chun mim ke hi cover to ma tlungin anshila mitam tak chu mim ke hun lai in san himna dinga hun thoveng hai tlung man lawa in mangtol ni dingin anring furu tui hun thadawa in thoka tharam sunga mim ke le tuilin leya Nepal rama thi mi zathum sompali an lokai phakta ni in the Hindu chun atarlang Mizo left back lal chwan moya fa nai le Manipur right back Regan Singh hai chun Bohni lai zet ISL title lolata Chennai FC to unlozon fel tabaka Mizo forward lal ompuya khoma Hyderabad FC alozon fel sabok Kylian Mbappe chun kumthar summer transfer France clubhouse PSG to suksan anum thu ashil Arsenal goalkeeper Martinez chun kumlisunga dingin Aston Villa contract allow sign felta Arsenal hin Martinez thak tu dingin Brentford goalkeeper David Raya unlock thengei thu anringbok Atletico manager Diego Simeone to COVID-19 a positive British Formula 1 driver Lewis Hamilton to Mugello circuit F1 Tuscan Grand Prix in Tlansigna apakhatna ani albaka F1 race voisong kulai hena alo changna ani tabok Tuscan Grand Prix hin lap 59 tlan ni in Mercedes hai chu anchung hnung bi khlea Lewis Hamilton in apakhatna alla kelbaka a teammate Valtteri Bottas chu apanina ani elbaka apathum nehi Red Bull racing driver Alexander Albon in alak bokani US Open sanghi somni final hai chu in khel zo lo ni ta in
numaiting hin Japanese player Naomi Osaka chun Belarusian player Victoria Azarenka chu 2-1 seta na in a champion. Kumsom ni panhimi Osaka hin US Open hi avoid ni lak na lo ni ta in kumsang ni somparit khom khan alo lak ta bokani. Osaka hin Grand Slam khom avoid thum lak na alo ni ta nge bok. US Open pasal ting him Austrian tennis player Dominic Thiem chun aking pui Alexander Zverev laka sen hi zet achan hungin comeback ro pui tak nain 3-2 setin alo champion ta ane. Team in Grand Slam final la voili lai lo lu ta sin la khom Grand Slam title hi avoi khat lak na chaw alani. Ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung le ei ngai thlak thei hai chu ane ngai thla tu hai hun mangin hoi.